kubli shibun pi wai ba peja kanika report ka badai menta kasngi ka khatsau tarik nailar ar phau katkum kanika report balai thu da katanat ka koj ka khya jongka sarkar India laong ba kibreu ki bayo pang coronavirus habro khawai kar India ka batang hapo ka arsau kanta menta kila kiu shaka hendrup sau hajar sanspa san pulai pat ki bakoj kidon kemba san hajar sanspa nyapulai Kibayo ia kanika jingpang habro kawai kari India kidon kembang saulak nrepuwai hajar shispa kandai pro kibla koino kan nyolak san puwai hajar san spa san pesan napedeng kini kibla kladno kidon kemba sapupra hajar sapro kibasa menta hapedeng kajing syak sumar kidon kemba henrulak henrepuwai hajar san spa kandai pesan ngut napedeng kini kajala Maharashtra ketika kajala babuntam nabro kijala kibahap hapo kari India bat kibayo ia kanika jingpang kabatang hapo karapso kenta kidon kemba kharwai hajar praspa khatlai baro kibayo ia kanika jingpang kidon kemba san lak henrepo hajar sispa arpunru kibla koino lailak kandai po hajar kandai spa san popra kibla khatno khat kandai hajar henrepulai bat kibrang don meta hapdeng kajingsha sumar kidon kemba silak san po hajar sispa san ngut habangi pa pachkichala kibahap hapo not East India kajala Assam ketika kajala papuntam naboro kichala bat baro kibayo ia kanika jingpang kidon kemba nyopwai hajar nyospa kandai pesan napedeng kini sab kandai hajar lai spa prapulai ngut kidai kibla koino kibla klat shispa hendrup kandai bat kibrang don mentah pedeng kajingsha semar kidon kemba ar hajar aspa sapulai kijala kipatun natam nabro kijala kibahap hapo kari India kadai kajala Mizoram bat Sikkim baro napo Mizoram kidon kemba hendruspa sab kandai kibla koino aispa sapulai bat kibrang don hapdeng kajingsha semar kidon kemba laispa hendriu Sikkim baro kandai spa laipo kibla koino sanspa prapuai blak klatno iwei bat kibrang don hapdeng kajingsha semar kidon kemba laispa sab kandai abangi pai pachkejala jongi kejala Meghalaya katkum ka report ba menta kasngi layathu bakidon kemba khatwai ngut kibayo thamai yakani kajingpang COVID-19 tang napo East Khasi Hill District kidon kemba shiphongut bat nasa West Garo Hills iwei katba kibakoj baro kidon kemba arpunyaungut napo East Khasi Hill District arpsau na West Garo Hills arngut bat na East Chancha Hills iwei baro kibayo yakan kajingpang habro kawai kajala Meghalaya kidon kemba shi hajar arspa sau na pedeng kini san spa nyopsau kidai kibla kojno henrungut kidai kibla klat bat kibrang don menta hapedeng kajingsha sumar kidon kemba hendruspa arsau katkum kanika report kari recovery rate napo kari India kalakiu syakah nyop huwei poin kat nyop persen katba kari India menta kadon hakerdan kabalai hakajingsha kata hauni COVID-19 haka perthai habengi pai patskiri kibadon hakaleng jungka perthai kari United States of America kadai kari bapuntam nabaro kibayo yakan kajingpang batang hapo ka arpsau kenta kidon kembasan pesan hajar kendai spa nyau baro kibayo kidon kembasan puelak san pu hajar sau spa nyau na pedeng kini pralak sau pulai hajar hendro spa sau ar kidai kibla kojno bat silak hendro sau hajar praspa arpunru kidai kibla klatno habangi pai persikari buhutan kadon hak kerdan kabashi spa nyau ar na pedeng ki shispa prapopratli kiri kibla syakta hauni COVID-19 bat napo buhutan kidon kemba shispa life way kibayo yakan kajingpang coronavirus tangkini ki khobor khoble shibun